Isashimwe Shalom bene data, Imana abe muri mwebwe kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Mbifurije umugisha w'Imana aho murimo wose, mwebwe mubana natwe kw'ijuru ry'Abera TV. Imana ibahe umugisha, mukunda kubana natwe kenshi. Imana ikomeze kubagirira neza. Naje kugira ngo tuganire, hanyuma tubwizanye ukuri ku bigendanye n'ijambo ry'Imana cyangwa mu byanditswe byera. Abantu benshi muri kumva ko bahagurutse kuri social media, abahanuzi benshi bari guhaguruka bakavuga ngo bahanuye urupfu ngo rwa Theo, umuhanuzi wahanuye urupfu ngo rwa Theo Pasiteri, ati tumamubonye ngo mva ibyo avuze, ngo mva ibyo yahanuye. Ndashaka kubabwira ko abantu bose bagiye bisanisha nk'aho bahanuye urupfu rwa Theo. Ndashaka kubabwira ko ari ikinyoma, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ni abantu bari gushaka guhitinga, ni abantu bari gushaka kuvuga ko hari icyo babivuzeho, kuko mu byo bavuga byose nta kigaragaza ko bahanuye urupfu rwa Theo. Muntu w'Imana, muhanuzi, wowe uri kuvuga ngo wahanuye urupfu, ntarwahanuye, kuko ibyo uvuga uri umuhanuzi w'ikinyoma. Ibintu bibiri bigaragaza umuhanuzi w'ibinyoma cyangwa w'ikinyoma. Icya mbere ni umuhanuzi uhanura ntagire icyo yica, ntagire n'icyo akiza, akavuga ibintu bijimije ku buryo wowe ubyumva wumva ntacyo bitwaye. Kabiri, kandi ukabona n'ikintu bikijije. Bene uwo muhanuzi ni umuhanuzi w'ikinyoma. Ndashaka kubabwira ko abahanuzi bose bagiye bihanura bavuga ngo bahanuye ngo urupfu ngo muri uyu kwezi, hanyuma Theo ubwo atashye muri kuno kwezi ngo ni uko babihanuye. Ntabyo mwahanuye, muri abahanuzi b'ibinyoma, muriho murabeshya cyane, murabeshya imitima ya benshi, kuko icyo kintu kigaragaza yuko muri abahanuzi b'ibinyoma ni uko mwahanuye ibintu bijimije. Ubundi umuhanuzi w'ukuri amera nka Yesaya. Imana yaramutumye iravuga ngo ugende ubwire Hezekiya atunganye ibintu bye kuko agiye gupfa. None kuki mwumvishe ngo urupfu ruraje kandi ugiye gupfa ni umwe mu bakomeye, mukavuga nimuvuga izina rye? Kandi kabiri, ntimusange n'uwo muntu ngo mumubwire atunganye inzira ziwe, kuko urugendo rwe rugiye kurangira. Muri abanyabinyoma, murabeshya. Si uko Imana ikora, si uko Imana ituma umuhanuzi w'ukuri. Bamwe bari kuvuga yuko ngo bamuhanuriye ngo abonye visa ya burundu, ngo abonye ubwenegihugu. Ibyo ni ukubeshya, ibyo ni ibintu bijimije by'ubuhanuzi bw'ikinyoma. Antikristo ariho arakora mu buryo bw'amayobera, ariho arakorera mu buryo bwa gihanuzi. Abantu benshi ntabwo bari gusobanukirwa ibihe dusohoyemo, ko abahanuzi ba Antikristo bari guhanura mu buryo bw'ibinyoma, mu buryo abantu badasobanukiwe, kandi mu buryo biri aho ngaho. Ubundi iyo ikintu kibaye ni Imana iba igikoze, ntabwo ari undi muntu uba ugikoze. Ahubwo abantu bayitirira icyo kintu, bakavuga yuko icyo kintu bagihanuye kandi ari ukubeshya. Antikristo ariho arakora mu buryo bwa gihanuzi, mu buryo bw'abahanuzi. Imana ijya kuvugana na Hezekiya yamutumyeho Yesaya, iramubwira ngo genda mubwire ngo atunganye ibintu bye, yiyeze yitunganye, kuko igihe cye cyo gutaha kirageze. Ariko muri kino gihe, muri iyi minsi dusohoyemo, abantu benshi bari kwitirira ibintu bitari byo, bagahanura n'ibintu bitari byo. Ndababwiza ukuri, mwabahanuzi mwe muri kuvuga ngo mwahanuye ibihe. Ntabwo mwashobora guhanura igihe habe na gatoya. Na Yesu yaravuze ngo yebwe abigishwa be baravuga ngo ibi si ibyanyu byo kumenya igihe cyangwa igihe cyo kuza kwanjye. Wowe urinde uhanura ngo iki gihe haraba iki? Ntibishoboka, kuko mu gihe cya Kristo niwe uzi ibihe aho bigeze. Uri umuhanuzi w'ikinyoma, wibeshya.
ahubwo muri muradutera agahinda gusa, nta kindi. Nimube maso bene data, nimuyobwe.